An machalo Dr. Banios, voice of the voiceless. Kache gwake tama ni ini tiki bad news mo kenyu. Ana joli bora. Ka gwake ini tiki loka ngea mo kenyu ma ini merne ana waje yamu. Tugwela tituoro me bieno bora. Taka ngeni ini tiki lok mo ichunyi kenyu. Me merne ki tuji social media. Nyo gieno mo tie ma anywera mo tika time kenyu. Nyo gwak ngeti mo tie ma tika timu gien ma petika yom iwu. Madake lo kone luwe kone ni ngo. Ke lo ke bara wek ana mo yamu. Bien this time an pa mer koko. Nila we man kon tika kuma nga man tika kelu nyego. Wek ana fu ngen ma tika kelu nyego le enoni. Mabe. Wek ana machalo Dr. Banios a fu ngen ma tika rupo dano. Mabe arida an machalo Dr. Banios, voice of the voiceless. Daka cheka otama ni leba anda bigiru yeto yet furpia gek. Ana be mere ki yet abe mere ki fun kama mere ki yere abe yero kama mere ni respect u mere beri ye ki loki waro an be abe loki waro. Daka itika biru ka lok ikum Dr. Banios unyung waka itika biru ka gamu lok mo itama ni ke bule mo ye. Bad news bubalo wi. Bad news bubalo wi. Bad news bubalo wi. And this time wamero repair wamero coach. Mudinge bad news bonano kien metia ko loke. An machalo Dr. Bad News. Anati bad news ya. Anati bad news. Ngarme kan petwer an. Ka ngarme kan pevor an. An ka keju araja loek moe kan. An pa mero wunyu ngur ni ngamane tika lweni kum ngarmane an pa mero. Ni ngarmane tika dai kum ngamane tika tuku kentano. Awun tiro berka ngu ka la pin kenyu. Ana chiel chalu mia. Tika lwen peluo lo. Pene kono pia churi ken. Era tika lwen peluo wen. So this time ero ber merki coach. Ber merki coach. Piana an machalo Dr. Banios ana tia life. Kamu kelo kome ana yeru mienne o maraj bena en ken me ana berka yer kwer ki megi dane abi yeru mienne o malit bi yeru o malit jui bena no ana tika yer na malit bale anone penet yen lokani an pa wo yet ana mano ana tika yete penet yen lokani Bad News pe wo onyo ni ningi no bena wo ero ana tek ming. Winyu lok main da winu pekare malach. Winyu lok main da winu pekare malach. Ngen matiko vuoro wan cha wengi. Dunga kanyu pekare malach. Ngen matiko vuoro. Wan machala choli. Nyu wan machala lu. Nyu wan machala langi. Nyu wan luo. Ngeta ane dunga o lokere. Gino mer ki team action. Ka wunu terapotu ya team action. Bad News ayebo timu action. Ana yabe timu action. Da ana yabe timu jimano ma wunu tika luore ni. Wun machalu tera. Wek pile we dano. Kono gitika ngapo ngwen migi wui social media. Kono gitika yeto ngwen migi wui social media. Gitika kweko liepa migi wui social media. Raportu ya temi yegi mo. Ujala. Bad News tema kome. Lutera en maki yer gini beki respect. Pete meme yeto la tera mweken. Yene yeme chwalo gi malukuno. Ma ini bier ka lier gi social media kanye. Pe yindong ki ruong kone man ma peke ni korong ini chari nga pe kono kong. Nga ye chimu kiri yini yin boss me kutim. Ana wadi au iti ya wii ati ya. Ati wii ma pedak ya ana gwao. Ka spoon ba ana wai ni spoon. Ka ngo ba ana wai ni gien. Peda ho miara mung. Bad News peda ho miara mung. Bad News miara peda ho mung loko mo iken. Wunu te yana mwani mauntu ka rarne. Wunu te yana mwani ni. Mautika posting video pa boss utimi yamu. Wunjo mana marmo korme content pa dano pa yamu. Chi wundo tawni wundo gwa, wundo yuek, iguru kenyu, ikir gum kenyu. Wundo yuek de TikTok, kono yuek kono YouTube, yuek kono Facebook. Utama ni do biyani kuma ruma. Buko kapo to chi uberi vut. Wailu ji yarabena. Then me achel an ka posti na like an mo ana gera tiri. Kani mwaka chinu wun gero do.
ero ana tiri ero gen me wiya kala ka enene won po ramo gen mate ya dama kan ka lo wi dugula po ya o pen me achiel gen mate ya dama kala ka eni yin pe twer ber ke gen mate wiya kala ka eni yin pe twer ber kere tem yeto an lier meni abi yeru meni social media abi lieri social media ma maro ya to ka pinge an bos utim pe twer an ya ka utika yeta merni utika supporting bos utim pianani kwa ka yera chi utim bu supporting in mau tim atwer timu mau bos utim ma in mere itika geno neni ka yero an utim bu covering no Paru will team kuji yoro boss will team kuji kwero men boss will team mero kimeni kai kero wi bana be yini kamete ye ugane ni ko ya dit ke bi riyan kwena ugane ni ko bi riyan kala kwena kani ugane kala kaini ka o merki posting video pa boss will team yamu chak ngwe wi jomo kene luwa ke pen kenyo ni ghost ara te bad news iram lunga ken nying mo ken ko ni ghost kono ngo luwa american mo ken ngara me kan ma posting video ma mega content ma mega social media ana yelwa ma da ana ya churi mati dana ma wi ti u dana ma tigi nget ma be ngan ma tiga posting video ma mega social media ngata ana no ba o meti gum yini mete mere kameno ka ngara mo tem vor kuni chin bien mere para wek ana nen yo mi sorting ginano ne wa nen yo mi lier ngata no ne bien petu yar vor in bi content ma mega ana to yar vor en bi content ma mega magika bayo ne yamu non se amon ma boss utim tiko berka teme kere ma berka bayo ne yamu ina tian mo ken ka berka posting video pa boss wi yamu iberu pe balu wi teng this time o mer ku boss utim beron this time an pa mer wunu lebe ben ka america leb bad news obo foni an ma charo doctor bad news abi foni ana yi tamni yin kena yengeu leb wan jom ke leb kan an ma charo doctor bad news leba right an fur pa wechi leb wen an fur pa tite leb wen kani ana bin ka yete boss utim yeri o dui kuji ten chi wonu te ano mane ma wonu te garar ni timpe po ngol yo ene piane be ruwen me kuweni non won ma nen u simple ya te u ki tiep ko tamni mo ko wonu la yo tamni wi weni to yaro o ke wiya gen ma lo social media kan ni to yaro lo ko ne gwa ke smartphone man ma wonu te ga teme ke kenyu ne utani wondong tiana mi .com utamani wono wi to aberla mala bi fonu wo bi to ata ko be ka supporting la main mo yung ani arabo doctor bad news aka the bad news dama penye bu main kai tigi bad news ke la waka moe yamu call me arabo doctor bad news aka the bad news